Hello, welcome to Meisum. आज इथमुई चाइली special salak hai ke sakang room delay. आज +2 result ko shokili. English 93, kala Hindi 97, History 95, Geography 97, Economics 95, kala additional subject Painting 98, and a total percentage 95.83 and a Tangkhul wing chaili. Tobara hang sadly arts li. Ivang was special salak hai case ni kivang plejiga anaje pass out kesa school hi JNV Ramva class 6 to 12 and jili tamkai ila jili tamka sai jivaina Ivang special salage. Without wasting your time, let's welcome her in Meisum. Welcome to Meisum, Grace Leiyachon Jagoi. Thank you so much. Ajena 12 arts li. Tangkhul wing chaili highest score salaga it only my gang sak the clay jivang chung ring phaye Thank you. Itum psycho ruim hore nanali congratulations kangen nung se da kre sadana na we self introduction mi migila no we family li family lay na shawa mramli dem share sa migila You aming na Grace Leiyachon Jagoi hoye I Phalee now ne laga ich habe laga ich aktive da ich mit die family members mit dine ich habe aming na Remagan Jagoi hoye ich habe aming na general Jagoi hoye ich shim kurdi na karam salaga bom de leye laga I ajugum class 6 wena hopok laga 12 kashung da I JNV Ramva ukril 1 wena ajugum 12 ila da guk sam gupang ne. Okay. Nana chihaga marks sa mthada sam gapang no we result mthada shop the clay. Nana gdan made the prepare sa kala no we study discipline gda higda the maintain sa deo share sa kila. Ishi JNV jili residential school sa gda itumi schedule gda ang hiva mthala ga na na maintain sa mi baba mai shiva mthala ga na follow sa ye ishi syllabus November gjangli gupsangawe Trainer ila syllabus kazat atishurda ojawi teaching so that the zat mamane laga December whenever revision hi how okay laga the extra tuition that have a should ya dam taliba mu khri rang ne cover the we extra effort g after ishi tanin dang the study hour the g study hour ko vai laga the we pavag shop adam Dang that's the bavai Tangkhul the minimum 9 hours could have in a prepare say exam we bang ya. Okay. Na JNV Ramva na pasai ji agar sum ring bai kivang lej ka ila JNV Ramva we alumni ne in 12 science we second batch 12 li jam second batch ra itumna then JNV Ramva we na ida da result thalai nak shokchi kichung kring pai kichung khalang swai isi school in Ramlik deu ka share sal jo ar hon ka da school ji ka mai lik le han mi sai phat le isi school here our principal pungjam now sir lungshim horam na sad le Tangkhul now ne ahi kasang kasai re isi class 6 wing hopol ga achira shumda na sad le Mathala kai principal kana Christian kana gutan sao gada itun Sunday worship kathala sabu may laga gadam na li gadong ngay la kai education li tada lungsan lagay na education maram li itun li tada qualification ni ngay lagaw gada ana lungsan lagay na mathalagay na ngarani babu may itun gadam na gadong li schedule jim thalagay na maintain talaga tada jihada zadbafay ana adam kachida tada itun li sobam laga tada avavla kasa laga ananganaw midle laga chili lang da itum han gathala tada arava shaiphat le ya laga 1 week sli tada sa kanishimi laga Sunday thanghan harish haye han la shaipha mi kharai mo oh my Okay, ka Tangkhul na ojak dei ba ki pa mai jang le do ar hon ba Tangkhul na ojahi teaching staff li ba majang ture cover ari warden gatha the clerk gatha li ba akha khani jang de le Okay, ka kigle no we favorite subject ki do your favorite subject economics ne is the jika
itumui the itumui li thang ra shok that le li kanala khai subject sao the I the ning sangai la khai subject a hang sai. Okay, kan ki tam va faim chukle. If further studies are we exam kublaga lockdown sao kada we documents kada him thada prepare masa sang satu agent ag jangkat va dali we Miranda House jili admission quick vai apply sa say jine our last date va kadio khabat si you documents prepare sa laga jili apply sa laga jili sampang sa ka jili tam khwai khangran sat le. Okay, ka key subject tamvara and what's your aim in life? Okay, I will go for economics honors during for BA, and after that I'll try to appear for civil service examination. Jika the issue shimkur hili taisava may to the track level maker it's the issue shimkur generation hili civil service exam to the matalagina was matalagina pungdakle ari malay jena to the Shokratically, igdriven ra ishabanang ra bingwanglo abong masha make vai civil service servina kasalaga yurwi gala ramwi korak sa da rirawi or drum kang tsam ko panghi iwi ka khang sadle. Phanai Grace Leiyachon na chida da lai ning sangla we na tam laga na we sagi ji ning sangla in sa laga ach mai kya sam ko phang mam ning la nga song we wang la na hida da muchuk ta khai je wang itung chung kring phai kala ranang somi da noi kapning ungushum kala success in sar nuji hangai. What is your inspiration? No inspiration. Who inspires you? Iwe inspiration hi ishavang sai ki wang play juga ishavang hi ki ka service ko pung maning ne ishavang hi as the cultivator ne ana nganui la kuena hapog laga financially to the problem le sai jilala ili to the kamatha school jibam laga ishavana lungsan la kaina hotna laga ki ka mathai thang mai salala education we kan khanaji iwi ning li lingsang mi hai nganui la kuena ki kam sa mir salala awi se ha ga sai na uglungai na gagodom jin je nang sai kala ishavana ili nganui la kuena sida field service na ka sa ga rivawi or trum kang su how kala chui kan khana jing nganui la kuena ning li lingsang miao ga da iji ishavana iwang ari inspiration model a kang sa da le de le Phanai Grace chida da abavu na inspiration misalaga hida da na life tam sa taklei kala hawa na ka khau sang sa ngai ji ning sang la ge na sa taklei chi thel ga chang kharing pai avali la yu salam hang milo Meisum wi song na kala itum to ngoi mo de na salam hang milo avali la salam hang milo kala noi tam bagi ji psychology live around and so mi da kamai song sang sar nu ji hangai. Thank you so much Grace for joining. Thank you. Thank you.